And welcome back to Rawsonville. As you can see behind me, seeing some vineyards and of course those beautiful mountain peaks behind me as we've moved a kilometer or 3 down the road from where we were earlier on, and now getting to the cost and devastation from last week's inclement weather conditions. And I'm joined now by Francois Rousseau Jr., who is of course the Farmer of the Year for 2025. And Francois, thanks so much for coming through. Kyk, laat ons eers begin deur jou geluk te wens en te sê dankie dat jy deurgekom het, maar die jong boer van die jaar, wat het dit vir jou beteken? Eerstens persoonlik en op 'n professionele basis. Baie dankie Sakina, is 'n voorreg om julle te ontvang hier in ons area vanoggend en om julle uit te kry om te sien wat gebeur het hierdie laaste 2 weke. En ja, ek dink is belangrik as boere oor die algemeen om 'n bietjie ons visie te verbreed. Ek dink ons is baie gefokus. Boerdery is 'n 7 dae van die week werk wat jy moet fokus om suksesvol te wees. So dit het my die geleentheid geskep om 'n bietjie te sien wat in die breër landbou wêreld aangaan in ons provinsie, maar ook op 'n nasionale vlak, om te sien wat die regering doen, wat ons departement doen, ook wat georganiseerde landbou vir ons beteken, maar ook wat die privaat sektor bydra tot landbou. So dit het werklik vir my daardie geleentheid geskep en dit maak 'n mens positief oor landbou en die toekoms van landbou, en om ook baie jonger boere in die land te ontmoet deur hierdie geleentheid wat ek gekry het, is wonderlik om te sien dat die landbou in goeie hande is vir die volgende generasie. So baie dankie. Francois, jy is in die Heksriviervallei en gesels nou met ons oor wat ons nou verlede week gesien het. Jy weet, as ons nou kyk na die klimaat, en dit lyk vanoggend baie mooi hier agter ons, maar dit was nie verlede week dieselfde nie. Nee, ons is deur die naweek amper 2 weke en dis 'n rowwe 2 weke gewees vir alle gemeenskappe en vir die hele Breë Riviervallei. Ons het laas naweek almal die voorspelling gesien en gedink dat dit seker moontlik is, maar ons het werklik gehoop dat dit nie so sou uitspeel nie. Ons het maandagnag 11 Mei het ons wakker gelê en regtig gehoop dat die reën sou ophou, dat die reën sou sagter val, en dit was ongelukkig die geval gewees. So toe ons Dinsdag toe die son opkom en kon kyk wat buite aangaan, was dit baie sleg om te sien wat die reën gedoen het. Riviere, veral in ons vallei, boer ons teen die riviere, veral teen die Heksrivier wat ons hoofrivier is wat deur die vallei loop, en ja, dit het baie skade aangerig aan plase en aan wingerde en ook aan huise en infrastruktuur in ons area, en natuurlik ook, soos julle vanoggend kan sien, in die hele Breë Riviervallei. En laat ons nou kyk na die skade wat daar aangerig is, want julle voer tafeldruiwe uit en dis vir die Europese Unie en ook die VK. So kom ons gesels daaroor en wat hierdie gebeure eintlik vir julle beteken, want het julle al reeds geoes, waar is ons, want jy weet die res van ons verstaan nie eintlik wat hier aangaan nie. Nee, ons het reeds geoes as tafeldruif vir produsente, en dan is daar heelwat ander sagte vrugte wat ook in hierdie area al klaar geoes is, maar dan is daar heelwat vrugte soorte wat nou besig is om tans te oes. Maar in ons area, daar's altyd baie om voor dankbaar te wees, moet ek sê, in omstandighede soos hierdie, en mense moenie dit miskyk nie. Een van dit is die feit dat ons klaar geoes het, en dat ons daarmee oes kon afkry. Ek persoonlik sien dat die skade eintlik maar in 3 termyne of op 3 vlakke gaan uitspeel oor die volgende tyd. Die eerste een is natuurlik nou vir die volgende 3 maande, waar ons as jy nog vrugte aan jou bome het of besig is om te oes, gaan jou inkomste potensieel verlaag as gevolg van kwaliteit van vrugte, van skade op sitrusbome ensovoorts, maar dan jou kostes terselfdertyd verhoog. So ek dink dit is die onmiddellike impak uit 'n boerdery oogpunt uit, is dat dieselkoste, infrastruktuurkoste, herstel van riviere, al daai kostes wat verhoog op hierdie stadium.
Ek dink wat 'n groot kommer is meer die medium termyn, 3 tot 18 maande, tot selfs 2 jaar van nou af. Ek dink dit is waar die groot uitdaging gaan kom. Ek dink dan sit ons met die finansiële risiko uit 'n boerdery oogpunt uit. Ons gaan waarskynlik boere sien wat onder erge finansiële druk kom. Dit was nie 'n baie goeie tafeldryfseisoen gewees nie. Produksie was gemiddeld, maar ons het uitgevoer na wat waarskynlik die mees uitdagende markomstandighede van ons tyd was. So pryse lyk nie baie goed nie. So ons het reeds finansiële druk en bo-op dit is daar boere wat waarskynlik lenings gaan moet uitneem om skade te herstel of skade herstel en lenings later gaan moet uitneem om oes te voor te berei. So die finansiële druk op die boerdery in die medium termyn gaan geweldig wees. Ek dink wat belangrik is van die boodskap vanoggend is dat ons moet besef dat meeste van die skade wat ons hier sien is nie versekerbare skade nie. Die wingerde, die strukture van die wingerde, dit is nie verseker nie. So tot 'n mindere mate besproeiing infrastruktuur, maar 'n groot gedeelte die riviere se herstel, die walle van die riviere, dit is geld wat uit boere se kontantvloei uitkom en ons moet dit besef en die finansiële druk wat dit op boerderye gaan plaas. Tweedens, wat gaan gebeur met banke? Hoe gaan hulle kyk na lenings in die medium termyn? Gaan hulle steeds hierdie sien as 'n area met lae risiko of gaan die risiko verhoog as gevolg van die vloede van die laaste 3-4 jaar? Seker dieselfde met versekeringsmaatskappye en die premiums. En dan ook deel van die medium termyn vir my is die groot impak op die sosiale vlak. Die sosiale impak van die gemeenskappe is ek dink een van die grootste medium termyn impakte wat daar mag wees. And just to bring the rest of us in who may not understand Afrikaans on what Francois is saying, basically the impact here for them, they already at a stage where nou moet ek nou my Afrikaans translate na Engels toe. Oes is they've already harvested. So the crop has already been harvested, which is a good thing. But then, of course, then comes in all of the other entities that you get as a result of that. For example, you still need to package that, you need to store it, and all of that. And given that some of the areas were cut off, you can imagine the immense cost that comes with that, the cost of diesel and all of the other things that go with it. But of course, Francois also talking about what can and can't be insured, like the vineyards behind us, for example, the actual crop and the structures that go in there, that can't be insured. And of course, some of the other things like the machinery and things like that, maybe, but then the cost of what they will have to incur to get back to where they were prior to these inclement weather conditions is what is going to really scupper a lot of these farmers trying to get back up on their feet. And how insurance companies and financing companies will actually look at the actual farming and the work that they do is of great concern to Francois and farmers like him, because the cost of that is likely to escalate. But then ek wil vir jou vra, Francois, julle het nou wel alreeds geoes, you've harvested already, but then have you already exported? So we have already exported our fruits, but as I mentioned, is specifically table grapes and other deciduous fruit had a really tough season for various reasons. A very tough market. We had problems in the ports again, and then on top of that, we had very bad weather conditions. We had 100 mils of rain in our area. So coming back to the different phases in which the damage of these floods will roll out, I think long term we're looking even at competitiveness of our fruits being exported. Not just the influence of the floods, but just the weather change in general. There is definitely European customers of ours that will look at buying more fruit at our competitors such as Chile and Peru because of the quality of fruit that's not up to standard because of weather changes. We are well known in this area for high quality fruits, but I think especially with, and we're still producing high quality fruits, but with the weather changes, like you can see with these floods, it's a real challenge to get those quality fruits overseas.
And yeah, as I mentioned, I think one of the largest impacts in the medium term will definitely be the social impact because of the financial burden that's been put on the farmers now to try and recover from this. Francois, if you'll just walk with me, come on, stop net so Enki. And then what you're going to see now, we're going to show you what we will be looking at next when we talk about what happens, the social impact that Francois references, because there are people living on these farms. And the place where we are at right now is particularly adversely impacted, because what's happened here is you can see a few houses, the structures that you are looking at now. And when we got here yesterday, we were told there were 10 houses here. But then when we counted, we could only see 5, maybe 4.5, because on one of the houses, a part of the structure, you can see that coming into view right now as Kwasi zooms into that. You can see half of that house is gone. And we'll take you to the other side where you'll be able to see where the 5 houses were that were completely swept away. Now imagine that. You are in your house and suddenly this water is coming at you. And before you know it, in a matter of hours, 5 houses completely swept away. And one of those houses occupied by a 63-year-old blind woman. And this is what we're focusing on this morning, the aftermath of last week's and the week before's devastation on this particular area. You will see that there are some graders in the front, and what they are doing is trying to shore up the walls in the front. And I'm not sure whether you can. You know, I was just looking at it yesterday, but I'm sure they're going to try to. But the structural integrity here of what is left of some of these buildings is really questionable. But Francois, you know, ons kyk nou na wat hier gebeur het op hierdie plaas, en dis verwoesting op net 'n ander level. Ons moet besef, Sakina, dat in ons Breedeviervallei is daar, anders as die res van die provinsie wat tussen 9 en 11% is, hier is 25% van mense in hierdie area wat werk in primêre landbou. Dis 'n geweldige 'n klomp mense wat werk voorsien word deur landbou. So ek het vanoggend met 'n boer in ons vallei gepraat waar 133 mense hulle huise moes ontruim gedurende die vloed op een plaas. So die impak is geweldig, en hierdie is 'n goeie voorbeeld van presies hoe erg dit is, en presies soos wat jy sê is dat hierdie gaan waarskynlik nie herstel kan word nie. So wat gaan hier gebeur is daar finansies om nuwe huise te bou, waarskynlik nie in die kort termyn nie. So waar gaan hierdie mense gehuisves word? Ek dink in die groter dorpe, Woester, Robertson, lyk dit waarskynlik anders, maar op plase self en in die kleiner gemeenskappe is daar baie sterk strukture rondom hierdie mense, families wat hulle ondersteun om hulle weer op die been te kry. Die mooi Engelse woord is resilience. Our communities have got really good resilience in this area to stand back up because of the support structures that they do have. But still, I mean, this is not a short-term. There's no short-term solution for what has happened here, and the same in my area as well. Maar ek sê vir jou baie dankie, Francois, dat jy nou vanoggend deurgekom het om met ons te gesels, en wens jou alle voorspoed toe met wat julle moet doen, en dit waarmee julle op die oomblik gepaard moet gaan en moet deel. Maar ek gaan vir jou sê dankie, Francois, and this is where we're going to leave it for now. When you come back to us, we'll take you to the front of this particular farm, the property, just to see the devastation that was visited on these families. For now, it's back to studio.